Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Usana Sithembo season 8 kuvele igaqa kunobuxoki kunobumenemene kunamanga phakathi and manje sigcine singasazi okunye ukuthi onamanga kakhulu ubani ukhuluma into engasahlangani. Kwenzakala season 8 umseleko la ebhekana khona noMakhumalo face to face bekhuluma indaba number 5. uMakhumalo qala wathi okokuqala ephawula ngo-number 5 ayikho into emhlanganisa ngo-number 5 useason 8 lo. Kanti ku-season 6 umseleko eba nokuphawula kokuthi akekho umuntu ubaba owesilisa ongafisi ukuba nonkosikazi ofana noMakhumalo. uMakhumalo wayekade ethini ngifuna ukunikhumbuza kulo season 6 uMakhumalo wathi uMangwabe ubefikele endlini yakhe alale endlini yakhe into umseleko abe kufanele ukuthi ayenze kwenye indawo ekwazi ukuyenza endlini kaMakhumalo noMangwabe. Yena-ke Makhumalo udlale i-role enkulu akhela umseleko bebuilder because lesenzo lesi ngokaMakhumalo bekuwukwakha ikhaya likababa umseleko. uMakhumalo-ke leyo ichaza leyo ndaba wathi-ke if kufika unumber 5 manje ngokushesha lo number 5 o-young and fresh. Yilana-ke sake ngaze ngenze ividiyo ngibuza ukuthi u-young and fresh ongakanani, ongangoMpilo noma ongaphansi kaMpilo, because enye into ngeke ngiyibuke ukuthi ishiwo unkosikazi eyisho hlampe eyibuke kuphi yena inkulumo yakhe ihamba igciniphi. Ngiyazi ukuthi indaba ngangibuza ukuthi u-young and fresh ungangoMpilo noma ongaphansi kaMpilo because nakho manje sibonile ukuthi uMakhwela ungakanani. Asikho-ke lapho sikulena-ke ukuthi makuxokizwa kukhulunywa into engalingani, kukhulunywa into eshintsha njalo sigcine singasazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Wathi u-24 hour uMakhumalo endlini yakhe because bekukhona uMangwabe bowudividwa kabili. Lento uMakhumalo ayishilo uma yini uyayazi, right? Useason 6 lo. Useason 5 uMakhumalo wathi kumseleko useason 5 last episode la uMangwabe adikila khona wahamba etafuleni kudliwa kahle behlelelwe uMakhumalo ukuthi bazohlala nje bebe umndeni bedle kahle. Umseleko waqala indaba zika number 5 wathi uMangwabe akathanda ukuthi kukhulunywe lento kukhona ingane, kodwa wasethi uMangwabe isethembiso sakhe nomseleko uyasazi. Mayephuma nje uMangwabe ngasemnyango wathi uMakhumalo kumseleko nje lwandle kuqala ayikho into obuyinegotiator nathi, ubuvela ukwenza ngendlela yakho. Umbuzo-ke angithi uMakhumalo ofanayo lo ku-season 5 uthe umseleko wenza ngendlela yakhe. Asikho isikhathi la owayedinga khona i-opinion edinga khona usizo lwabo because umseleko ubeba nomuntu yena athi uyamshada, ubeba ne-girlfriend yena ayihlelelayo ukuthi wenze njani. Umbuzo kulaba abadidekile ukuthi kanti lo Makhumalo omusha ithini into yakhe because lezi inkulumo ezakhe. Ukusherwa kwendlu akwenza noMangwabe ube-ready ukwenza ngo-number 5. Lo number 5 onjani? O-young and fresh. Unkosikazi ohlala nentombi yinto ayaziyo because yenziwe kuyena. Yingakho umseleko eba ney'nkulumo ey'jike eduzane ukuthi ngiyamangala ukuthi uMakhumalo asheshe ayivale ngoba uyayazi ukuthi iphi lento ayishoyo. Nomacele siyambona lapha ukuthi uthweka nje uthi hawu nansi-ke imuvi yakho kunjani-ke makunje. Manje umbuzo-ke ukuthi ungabe uMakhumalo unobuxoki noma use-woke manje, lento yokuthi usebonile ukuthi
kumele uyikhulume into ngendlela oyibona ngayo, because ekugcineni lento eyenziwa ubaba igcina isenithinta nonke njengamakhosikazi. Izenzo zika-husband zizofika kuwe ngoba u-husband wakho. Also ukumsupport-a akusho ukuthi zireduce wena nangendlela orizina ngayo. Silapho-ke manje ukuthi kwenzakalani. Ijike lento ijike ukuthi lo Young and Fresh owakhona la endaweni bazoshare i-community eyodwa. Laba ababekikiza kumembeso kaMangwabi kaMakhumalo yibo abazokikiza manje kwilobola negotiations kaMakhwela okumembeso okumshado kaMakhwela. Yini ejikile kubuza abantu. Mina ngesami isikhathi sengi-right because manje kune-flu usana nesithembu sengilibuke ngaze ngikubhalela incwadi mina ngaleyo show indlela engiyibuke ngayo. Kube ukuthi le ndlela abangixoxela ngayo ku-TV ezinye izinto ngihambe ngibeka i-question mark because zisuke ingasazwakali. Umehluko-ke noma into ebuzwa abantu ukuthi yini manje, because le ukuthi wena Lwandle wenza ngendlela yakho namanje indlela yakhe le. Yini lena angayamukeli or yini lena ihluke, mhlampe useyabona ukuthi if indlela yakhe kuyile egcineni indlela engahloniphekile eyenziwa umnyeni iyamthinta unkosikazi, because unkosikazi mayiphuma ngaphandle abantu babuka ukuthi hawu cha hayi umnyeni wena wenza izinto ey'njena kodwa konke kuhamba kahle. Uyabo leyo nto leyo ukuthi ubaba uzofika enza izinto ezingekho right, kodwa abantu masebebuka bebe namehlo ajajayo bebuka unkosikazi ngoba unkosikazi yena ushathi umnyeni wami lo. Manje umbuzo ovelayo ukuthi-ke yini ejikile manje, ngoba lamanye amakhosikazi abequestiona siwezwe kuthiwe wona awekho supportive, kanti le support evela kuleli khaya i-support nje ukuthi kunonkosikazi omushuzayo. Iyona nto nje yenza ukuthi eyike uhlakaniphile lo nkosikazi. Ushintsha-ke manje ngoba sichabe sisho thina abanye sithi kule understanding khona into esingayizwa kahle ukuthi ithini indaba, ngoba manje nangu noMacele sekuthiwa indlu entsha iyeza kusizini esiphuma kuyo. uMacele kuthiwe u-useless uyi-furniture because akasahambi amaholide nabo. uMacele akayanga la bade bekhona. uMacele sethwekha no-number 5 nansi indlu entsha udeserve indlu enkulu ngokuthwekha no-number 5. Noma kunzima ukuthi nje uma kuyi-TV show kusho ukuthi nazi izinto ezenziwa uMacele empilweni yami ezinhle ngalolu thando ngale support nansi indlu. Manje sesibona ukuthi uMacele ungeniswa intombi uyathwekha nayo sekuthiwa nayo insindlu entsha. Nale ndlu entsha ekhona wayithola ngokuthi mhlampe uma yena uzoshada yini bese siyayibuzela nje. Kodwa lapha-ke uMakhumalo ubuza abantu ukuthi yini esishintshile, ngoba indlela yakhe ubeyivuma ekuqaleni and indlela yakhe ile nayo angena ngayo namanje kusayindlela yakhe. Isiyahlebisa yini manje ngoba phela manje usewunkosikazi kaLwandle, kodwa nasekuqaleni bewuyena. Yini eshintshile? Noma usayibona le kade ibona uMayeni noMangwabi ukuthi hayi useyadeleleka lana, kodwa nje kulokhu kuthiwa hlafunani nibe nikhala. Yini esishintshile? Bayi-ke ningaze ningaxabani, siyaxoxela njani i-channel yokuxoxa and uma njengomqondo wokuxabana nangomqondo ukuthi ifeve yakho ubani, sorry shuthi sorry ngoba ngizolobu ngithi sorry. Izinto ey'nje ngiyayixoxa ukuthi yini eshintshile, ngoba leya understanding ibilokhu isendaweni eyodwa sithi hawu kanti lana ubuhlakani burejiswa nje buhlanganiswa no-understanding number 5. Yindaba lana ubukhulu kankosikazi nje buhamba nokuthi wamukela omunye unkosikazi kuphela. Yindaba ayi bhabhayini futhi sikwenza osenivedi la ukuzolwa bhabhayini ningalwa. Kubuza abantu ababuka le show ngoba yonke into engichazelayo ikhona u-season 5 ila kwasho khona ukuthi nje wena Lwandle wenza ngendlela yakho, akwazi ucela umuntu, akwazi uncenga umuntu. Namanje akaceli umuntu, akancengi umuntu, uze uyakhala bafowethu, uze uyakhala. Hayi ngeke.